Lepo pozdravljeni. Danes je v naši družbi prvakinja Hrvaškega narodnega gledališča iz Zagreba, Mihaela Devalj Troksandić. Mihaela je svojo ljubezen do baletne prakse razširila še na teorijo in je po končani plesni karieri odšla na študij. Tako zdaj deluje na večjih področjih, v gledališču kot asistentka, kot piska, urednica in predavateljica. Lepo pozdravljena, Mihaela. In Tatjana, beseda je tvoja. Najlepša hvala. Najprej pozdrav na domačem slovenskem jeziku. Zelo sem vesela, da imamo gostjo iz sosednje države in zato bomo danes večer govorili kar lepo po hrvaško. Namreč naši gledalci in poslušalci preko YouTubea in pozneje preko portala bodo gotovo tudi umetniki in naši prijatelji iz Hrvaške, zato je prav, da se jim mogoče na ta način tudi malo približamo. Dobro večer, Mihaela. Dobro večer i puno vam hvala na pozivu. Jako sam sretna što se ovako vidimo i što ćemo razgovarati. Nama je to prvi put. Do sad nismo se poznavale. Mada ste dosta dugo bili prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta baleta u Zagrebu. Ali eto, ovdje je prilika da porazgovaramo o tome šta ste radili, a pogotovo da nekako da fokusiramo naša pitanja i naš razgovor u vaš rad poslije završene karijere kao znači prvakinja baleta. Nataša je već nešto malo ispričala, znači vaša karijera bila je duga, vrlo zanimljiva, studirali ste i u inostranstvu, u Rusiji, tako da i onda ste se vratili u Zagreb. Da, pa ja sam u Hrvatskom narodnom kazalištu, sad će biti skoro već 35 godina, tako da stvarno je to dugi radni vijek. A do negdje 40 godine života sam i aktivno plesala. Odplesala sam stvarno puno uloga, što prvih, što onih, kako mi to zovemo, velikih, što onih nešto manjih. I bila sam godinu dana u tadašnjem Sovjetskom savezu na specijalizaciji i eto, nakon nekakve karijere, odnosno nakon 40 godine, počela sam razmišljati šta dalje i kako bi mogla nastaviti nekako taj svoj put i kako bi mogla nadograditi ono što sam već kroz profesionalnu karijeru naučila. Da. Kako je došlo do te ideje da bi zapravo kad vam se završi karijera da bi trebalo nešto još doraditi, još ostati u baletu, ne znam, kao i u vašoj kući isto gdje ste još i sad? Pa, mislim, ja sam od uvijek imala nekakvu želju studirati, to je uvijek u meni tinjalo, uvijek sam osjećala da imam nekakav potencijal koji možda nisam mogla iskazati kroz balet, ali uz balet je to jako teško. Ako želite ozbiljnu karijeru, ako imate tu priliku plesati na sceni, onda se tome morate posvetiti, što se kaže, 200%. Ali negdje u smiraj karijere sam počela o tome razmišljati sve intenzivnije. I onda sam naprosto imala sreću. Imala sam sreću utoliko što je 2013. godine u Zagrebu otvoren studij plesa pri Akademiji dramske umjetnosti i to je bila odluka preko noći. Ja sam naprosto odlučila da ću pristupiti prijemnom ispitu i tako sam postala dio te prve generacije studija plesa koji evo sad će uskoro imati 10 godina svog postojanja, koji je upisao već 5. generaciju, ne upisujemo svake godine, nego svaka 3. godina se propušta. Tako da je to bio početak jednog divnog putovanja i jedna izvrsna odluka
teška odluka, bilo je jako, jako zahtjevno, ja to često uspoređujem sa bungee jumpingom. Ja sam skočila i nisam pojma imala šta me čeka, ali sam neizmjerno sretna da sam se usudila i da sam ušla u to i da sam na taj način išla ispitati svoje mogućnosti, jer mi je ta odluka promijenila život. Vi niste samo bili aktivni u baletu, znači kao umjetnica na daskama, nego ste i majka i sve to, mislim, svi koji radimo u blizini baletskih plesača i u toj umjetnosti znamo kakva su to zalaganja potrebna. Znači, stvarno, ako je bilo preko noći, morao je da bude taj pravi push. A je, i nije zanemariva činjenica. Ja imam sina koji sada ima 20 godina, ali imam kćer koja ima samo 10, što znači da relativno sam ju kasno rodila. Te 2013. ona je imala 3 godine, što je isto bilo negdje onaj minimum koji je bio potreban da ja mogu ipak krenuti u nešto tako zahtjevno. Hoću reći da je bila mlađa, vjerojatno bi onda još čekala, ali ovako nekako ostvarili su se ti uvjeti i eto, krenula sam uz to. Naravno da je potrebna ogromna potpora obitelji, naravno da je potrebna ogromna potpora supruga, bez toga to uopće ne bi bilo moguće, jer je to kad je krenulo, dakle studij, ja sam i radila, to je, u stvari živjela sam paralelno 3 života. I onaj obiteljski i onaj profesionalni, jer sam i dalje radila, a studij je redovan. Tako da stvarno je bilo jedno ludo iskustvo, ali kažem, stvarno višestruko se isplatilo i to je neko i ulaganje u sebe, ali naprosto bilo je nešto što sam ja morala učiniti. Evo, to je bilo jače od sveg drugog. Kakvi su bili odazivi vaših kolega, plesača i uopće vaših prijatelja, recimo? I to kao jedno pitanje. A drugo, koliko vas je bilo na početku u toj klasi kad si počela studije? Da, naša upisna kvota na smjeru baletne pedagogije, mi imamo suvremeni smjer izvođački, suvremeni ples nastavnički smjer i onda smjer baletne pedagogije. I na baletnoj pedagogiji bilo nas je prve godine 6, što je u stvari maksimum, dakle ispunili smo tu našu kvotu. I reakcije su bile svakojake. S jedne strane, mislim od kolega, s jedne strane velika potpora, naravno, koja traje i danas, i razumijevanje da ulazimo u nešto novo, ali bilo je onih nekih komentara kao tipa, pa što ćeš sad ti to još tamo naučiti? Ti si kao, ne znam, prvakinja baleta, pa toliko toga već znaš. Što se tamo još može naučiti? Pa nisam ni ja znala u početku što se može naučiti. Ali na kraju se ispostavilo da je taj prostor napretka i taj potencijal promjene toliko velik i mi ga ne možemo znati u početku, nego kad se u to uđe i kad se krene, onda se to može i osjetiti. I sada s godinama odmaka, dakle sad je već 5. generacija koja je upisana, sve više kolega se za to odlučuje, sve više kolega je za to zainteresirano, jer možda bi se usudila reći da i na nama koji smo to završili da vide nekakvu promjenu. Da nešto se naprosto dogodilo drugačije i mislim da svi osjećaju da im to na neki način može pomoći. Program je, ja ću samo reći, izuzetno kvalitetan, tako da svako kroz to može doživjeti, ako ništa drugo, onda nekakav osobni rast. U vidu toga sigurno su tu 2 pola. Prvi je karijera plesača je dosta kraća nego drugih umjetnika ili drugih ljudi kad su u nekoj struci, a kao drugo, vjerojatno u tim novim godinama produženjem radnog staža, što nas je sve doletelo u posljednjih nekoliko godina, znači
Druga karijera. To sjećam se i kod nas je baš u to vrijeme, možda malo prije što se kod vas otvorio taj odjel. I kod nas isto smo razgovarali o tome šta je sve potrebno uraditi da bi omogućili isto i plesačima neku drugu karijeru. A da li možete otprilike da nam ispričate koliko duga je ta priča bila u Hrvatskoj, recimo? Pa o otvaranju studija se pričalo jedno dulje vrijeme. Ja sam čak sudjelovala i u nekim grupama potpore koji su išli i na ministarstvo i na sveučilište, u kojima smo iz perspektive umjetnika govorili o tome koliko je to za plesnu struku, ali i za baletnu struku važno. Ne mogu vam točno reći koliko je to trajalo, ali zaista pripreme su postojale. Ključne osobe su tu bili moj kolega Svebor Sečak, koji je predsjednik našeg udruženja i koji je jako podupirao tu ideju, ali i Andreja Jeličić, koja naša profesorica sada na akademiji. Mislim da je nekako njenim dolaskom i njezinim iskustvom koje ona imala u Londonu na Laban institutu, onda cijela priča zaokružena i sazrelo je vrijeme da do toga i dođe. A ja samo mogu reći da bez obzira što su te pripreme trajale i do toga je došlo, vi kad gledate da se to ipak otvaranje plesne akademije dogodilo tek 2013. govori nešto i o statusu plesa općenito u široj zajednici. Mislim, to je zaista kasno, jer evo, mi tek od 2013. imamo mogućnost akademskog obrazovanja. A to obrazovanje nije samo neka osobna priča, dakle nije to sad samo ta naša nadogradnja, nego je to nešto što se onda vraća i profesiji. To je možda postavljanje nekih novih standarda u baletnoj pedagogiji općenito, u baletnom obrazovanju. Tako da je to istinski važna stvar. To, hoću reći, to je jedna globalna priča koja, eto, sada se nekako zakutrljala i ja držim fige da tako i nastavi i dalje. Rekla sam, baš vidim da uživaš u toj novoj ulozi. A da li je već u toku, kad si bila još na daskama, kad si još bila u ulogama, da li si već primjećivala da možda da tu postoje neke potrebe po nekom pedagogu, nekom ko je blizu, nekom ko dolazi iz struke, možda da je generacijsko blizu, da ima znači tu stručnu spremu za suradnju sa baletskim plesačima, pogotovo onima koji dolaze u kazališta tek, koji su mladi, da njima treba potpora. Ovako, ja sam stvarno imala sreću raditi sa iznimnim pedagozima, sa iznimnim ljudima koji imaju pregolemo, kako bi ja rekla, stručno znanje, koji imaju strahovito veliko iskustvo, koji su mi jako puno pomogli u krajnjoj liniji i da dođem i u nekom profesionalnom smislu do tu di jesam. Ali sam istovremeno primjećivala jako puno problema u samoj struci, koje sam često i nekako i komentirala i znala sam biti i nezadovoljna raznim stvarima. Ali tek danas vidim da to je ono što mi je na neki način i obrazovanje omogućilo, da probleme struke znam artikulirati i da ih znam na neki način obraditi i da se, recimo, u svim svojim pisanim radovima ja na neki način obrađujem te nekakve teme koje su mi oduvijek bile važne, ali danas nekako mogu onda o njima govoriti na nekakav konkretni način, a nekima se možda tako može pronaći i rješenje. Mislim da su to neke teme koje se zaista moraju otvarati, jer konkretno vi kada govorite o baletnoj pedagogiji, kada govorite o načinu podučavanja, balet je uvijek fokusiran na onaj svoj krajnji produkt. Mi smo uvijek fokusirani na izvedbu i to je ono što nam se čini da je na kraju ono što će taj proces okarakterizirati kao uspješnim. No međutim, mene je počeo zanimati sam proces i njegova kvaliteta. I zaista sam se počela pitati moraju li
ne mogu reći da sam se uvijek s time susretala, ali s vremena na vrijeme dogodile su se neke suradnje koje su bile i oštrije i grube i gdje je ta autoritarnost koja se u baletnoj umjetnosti nekako podrazumijeva, čini se normalna. To je nešto što je dio profesije. Čak i ja sam to smatrala normalnim, ali naprosto shvatila sam da ti odnosi ne moraju biti tako povređujući i da naprosto postavila sam pitanje može li balet drugačije? Možemo li drugačije misliti balet? I sretna sam jako da sam kroz fakultet, a onda i sa otvaranje nekih novih tema. Naime, tu su se otvorile teme o kojima ja nikada ranije nisam ni razmišljala. Tu je bilo teških trenutaka u kojima sam se ja morala suočiti sa nekim spoznajama koje su za mene bile teške, u kojima sam zaista morala preispitati neke, ajmo tako reći, istine ili dogme ili nešto u što sam, ajmo tako reći, u mojoj profesiji vjerovala, jer sam bila dio te profesije. Dakle, duboko sam bila uronjena u to, a onda je to propitivanje i preispitivanje donijelo neka nova stajališta i shvatila sam da mi o tome moramo otvoreno početi razgovarati. I to je ono čime se ja u svojim radovima bavim. Pitanje autoritarnih pedagoških metoda, pitanje drugačijih metoda, pitanje, ne znam, pa čak i probira prema tjelesnim predispozicijama, odnosno analiziranje toga svega. Dakle, postavljanje pitanja na one sfere baletne umjetnosti na koje se pitanja inače ne postavljaju, jer se podrazumijevaju. Tako da to je negdje možda odgovor. Da, možda malo više o tome znamo ili je možda malo aktualnije i više ljudi o tome priča na polju sporta. Da. Ja se sjećam dok sam bila mala, recimo, pa je to dosta blizu plesnoj umjetnosti, recimo gimnastičarke. Recimo u Rumuniji ili u Rusiji ili u Kini. Jako je zanimljivo čitati te vaše radove, tvoje radove, izvini, ne mogu nekako, tvoje radove gdje počneš sa nekom analizom od toga odabira, znači od odluke pa od odabira tjelesnih predispozicija, da bi onda stigli do toga što si sad isto jako ispostavila, znači autoritarnost, neka disciplina, što isto ima baleta, ima i sport. Kako si, recimo, kako si sakupila sve te informacije, podatke, da si mogla, recimo, napisati taj rad? Pa, ako govoriš o mom diplomskom radu, on je nastao na studiju pedagogije, dakle to je bio nastavak obrazovanja. Dakle, nakon 3 godine baletne pedagogije odlučila sam se upisati pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i naprosto kroz materijali su dolazili k meni. To je možda i prednost studiranja u zrelim godinama, da ja u samom startu na neki način imam projekciju i fokus onoga kud ja idem. I materijali koji dolaze po putu, ja sam ih samo skupljala, a oni su od kolegija do kolegija, samo sam shvaćala da to sve više dolazi k meni i recimo strašno su mi bili zanimljivi kolegi koji se bave temom kritičke pedagogije, gdje se intenzivno propituju ti odnosi moći i autoritarni odnosi u inače odgojno-obrazovnom sustavu, a onda to samo prebacite na baletnu umjetnost. Ali izuzetno zanimljivo područje o kojem nikad do tad nisam razmišljala su prava djeteta u odgoju i obrazovanju. A moja početna i polazišna točka je da je baletno školovanje odgojno-obrazovni proces. Dakle, ako je to odgojno-obrazovni proces, onda ono mora na neki način odgovarati svim tim kriterijima i biti podložno toj vrsti evaluacije kojoj je i odgojni i obrazovni proces u, ajmo tako reći, normalnim školama. I onda sam naprosto, istraživala od jednog izvora do drugog i tako se nekako ta priča zaokružila. Ali zaista mi nije teško bilo doći do materijala,
a pogotovo danas sve više i više, mislim, na internetu zaista sve više i više radova piše, odnosno autora piše o vrlo sličnim temama, jer je to nešto o čemu, ja imam osjećaj da se naša struka, baletna struka budi sada na neki način, da se tu isto događa nekakvo buđenje, da se događa možda i neki Me Too pokret, da plesači sami počinju progovarati o tim iskustvima i eto, uvijek sam optimistična pa ću reći da mislim da se tu nešto u tom smislu i mijenja. Ali evo, svo to nekakvo znanje sam uspjela nekako sumirati u tom radu i nadam se da je dobro. Sad, svakako, taj movement, što smo rekli, dosta puta plesači sami počinju pričati o odnosu u ansamblima, kako to. Da li, znači, kad postoji nekakav takav rad, nekakva analiza, znači, kad stoji iza svega toga neka, da kažemo, neka ozbiljna analiza i ozbiljan pristup, da dođe i do svih tih, recimo da neko to pročita pa da vam se obrati, da vas pita za neki savjet, ili sad kad ste u ansamblu svom isto, recimo, da li možete sad vi da vratite sve te informacije, da li si budna, da li primjećuješ više te stvari nego dok si bila kao članica ansambla? Apsolutno. Ja imam jedinstvenu priliku u svom radu, jer ja sam sad ta koja vodi probe i radi sa velikom grupom ljudi i vrlo često vodim upravo probe ansambla. I imam priliku u svom radu pokazati da se može raditi na drugačiji način, da se rezultat može dobiti bez povišenih tonova, da se može dobiti bez obezvrijeđivanja ljudi sa kojima radite. Dakle, uz maksimalno uzajamno poštovanje, uz to, kako se to naziva u pedagogiji, ravnopravno dostojanstvo. Dakle, sve to pokušavam, ne kažem da, mislim, nadam se da uspijevam, ali pokušavam obuhvatiti u svom radu i na neki način pokušavam u radu, dakle u praksi, dokazati da se može drugačije. Jer često će reći da, to ti je samo teorija, to je tako u teoriji, međutim ja imam tu mogućnost pokušati mijenjati praksu. I imam jako dobar feedback i od samih plesača, tako da i koristim jako njihov feedback da bi onda korigirala ono što radim. Jer refleksija vlastitog rada je temelj nekakvih osnovnih tih pedagoških kompetencija i vi ako ne promatrate ono što radite sa strane i ako ne promišljate o tome kako taj rad unapređivati, onda u principu stojite na jednom mjestu i stalno održavate jedan te isti sat. Dakle, to su sve neke, pa i rekla bih i alati koje onda koristim u svom radu i na neki način i same sebi dokazujem da je ta promjena moguća. Također ja moram reći da i mnogi koreografi koji danas dolaze raditi i u Hrvatsko narodno kazalište vjerojatno i kod vas mijenjaju način rada. Dakle, i asistenti, to su sad sve puno uviđavniji odnosi, puno obzirniji i svjesniji toga šta se u dvorani događa, šta se smije događati, šta se ne smije događati, tako da sigurna sam da se ta kvaliteta mijenja. No ono što je meni jako važno je još i pisati o tome, baš da netko ko možda želi onda pronaći informaciju, da može onda u tom radu koji je napisan na jedan, ajmo tako reći, znanstveni način, da može onda pronaći uporište ako želi sam mijenjati svoju vlastitu praksu. Da može možda pronaći ideju, a možda i samo inspiraciju. Tako da, eto, mislim da je to jako, jako važan segment. Sad, ako bi se vratili na početak, na ulazak djece u baletske škole, to je vrlo važna tačka u životu svakoga. Kako tamo utječe, recimo, znanje o svim tim
informacijama i sve to što ste vi, što si radila u svom, za čas, tekom tog studija. Kako može tamo, recimo, da se vrati ta informacija, da bude baš na polaznoj tački najbitnije znati to? Ja mislim da je to ono što se kaže nulta točka, a to je da to znanje dođe i u škole i razni su načini. Jedan od načina je stručno usavršavanje nastavnika. Evo recimo sljedeći tjedan je baš planirano jedno predavanje koje bi trebalo održati za nastavnike klasičnog baleta, ja mislim na županijskoj razini. Nadam se da će biti interesenata jer bi voljela baš govoriti upravo o toj kvaliteti pedagoškog odnosa. Ali osnovno je pobuditi njihov interes. Jedno predavanje je samo početak, ali osnovno je probuditi njihov interes i osnovno je pokušati dati neku drugu perspektivu za koju će se ljudi koji možda osjećaju da bi mogli i trebali drugačije, dakle da se istrgnu iz onog tradicionalnog načina koji nekako se prenosi s koljena na koljeno i to se tako treba. Dakle, pobudi taj nekakav interes da ljudi onda počinju možda razmišljati na drugi način i počinju istraživati različite načine rada u baletnim školama. To nije jednostavno jer baletna škola kao takva ima izuzetno zahtjevan program i uvijek je u fokusu određivanje ogromne količine materijala. Ta djeca na kraju moraju jako puno koraka savladati. Sigurno je teško, sigurno to nije jednostavno sve skupa poduprijeti onda još i nekakvim, ne znam, pedagoškim praksama koje istraživati u tom smislu, ali mislim da je to zaista nužno i da ta promjena naprosto da se mora pokrenuti. A druga stvar koja je jako važna je da isto tako ljudi koji su završili akademiju da krenu i da se isto tako počnu raditi u školi i na taj način onda i mijenjati tu praksu. Jer mislim da je promjena moguća, samo ju treba pokrenuti. Sad ona nije moguća preko noći, ali korak po korak ja se nadam da ćemo doći do toga. Ja sam bila oduševljena kako pišeš, znači to se mi sve čini super, dosta analitično, sa dosta recimo knjiga koje si pročitala, gdje si našla informacije, kako si vodila recimo misaoni tok tvog razmišljanja. Kako uopće to? Mislim, obično teško je naći balerinu koja zna i pisat. Teško je naći dramaturga koji zna pisat, recimo ponekad, a to svi znamo. To je ono najteže. Znači, možeš ti naučiti, ali teško je da to napišeš. Možeš naučiti, ali teško je to ljudima prenijeti. Kako to? Pa ne znam, uvijek sam voljela pisati od malena, pa možda imam i nekakav talent, ali dosta sam, na tome se kod nas na akademiji jako puno radi i baš se inzistira i na akademskoj formi pisanja i tako da sam tu izbrusila tu vještinu, a pisanje osobno doživljavam kao vrstu terapije, jer sam shvatila da sve te teme koje u meni čuče i koje su me morile i o kojima sam užasno puno razmišljala i debatirala sa kolegama, sada mogu pretočiti u nešto konkretno. I onda kada se za to nađu određeni argumenti i kada se to nekako posloži u jedan cjeloviti rad, ja onda tu zaista doživljavam neku osobnu satisfakciju, a pogotovo zato što te literature baletne na našim prostorima, pogotovo, vani je to sad sve više ima tih radova, ali kod nas recimo na hrvatskom jeziku to je tek u procesu. Međutim i drugi moji kolege sjajno pišu, tako da evo
baš ovaj jedan broj časopisa kretanja, isto je pisala i moja kolegica Iva Višak i profesorica Andreja Jeličić. Nekako smo se okupili i pokušavamo nadomjestiti ono što je kroz godine nedostajalo. I moram reći da su se balerine pokazale kao izrazito aktivne. Ta naša disciplina, koju ja ponekad u mojim radovima i propitujem i, ajmo reći, kritiziram, zato što je to pojam koji je zaista važno kritički promotriti, ali opet, ta naša posloženost nas vodi ka tome da stvarno smo onako, kad smo krenule u nešto, onda idemo do kraja i guramo dalje. Tako da, eto, stvarno volim pisati i sretna sam da imam tu mogućnost, samo to mogu reći. Meni je jako zanimljiva upotreba nekih riječi u tvojem pisanju i sad dok razgovaramo tu se pojavljivaju riječi kao što su disciplina, kao što je autoritarnost, kao što su neke stvari oko kojih tijelo, recimo, da li su to kako bi to rekla, jako bitne stvari o kojim treba razgovarati da bi došli do nekih novih situacija ili novog načina rada u baletu? Znači, ja mislim da promjena, ako govorimo o promjeni, ako smo ustanovili da nekakav tradicionalni način podučavanja koji, ja ću reći, on blijedi, ali on je još uvijek prisutan. I svako toliko ga doživimo na jedan vrlo neugodan način. Dakle, ako želimo tu situaciju mijenjati, ona se ne može mijenjati kozmetički. Ona se mora promijeniti u ideji. A u ideji naše baletne umjetnosti, u njezinoj srži, su između ostalog i pojam discipline, koji se onda propituje kroz to, je li ta disciplina kročenje tijela, je li to kročenje uma, šta nam ona donosi. Za mene je bio izuzetno važan jedan rad koji je govorio o baletnoj umjetnosti kao prostoru šutnje. Odnosno o baletu kao tihoj umjetnosti, gdje se propituje to je li balet tiha umjetnost zato što na sceni nema vokalne ekspresije ili je ona tiha umjetnost zato što se plesača na neki način sputava da govore i da iskazuju svoje mišljenje. Jer da, jedna proba, ako gledamo ovaj profesionalni život, tu nema baš puno komunikacije, ona nije potaknuta i to je uglavnom onaj odnos ja govorim, a vi radite to što ja kažem. Tako da, kad te neke stvari shvatite, onda vidite gdje je problem. Jer baletni plesači su uvijek, kad se karakterizira, oni su jako disciplinirani, jako su poslušni. Šta je to poslušnost? Je li poslušnost samo sudjelovanje u nekom procesu ili je to konformiranje sa svim nelagodnim situacijama protiv kojih bi se trebalo, ajmo tako reći, pobuniti ili komentirati ili nešto reći. Tako da unutar tog nekog trokuta disciplina, poslušnost, šutnja se negdje nalazi osnova problema. Ja bi to vratila već na samo školovanje i rekla bi da je jako važno osvijestiti da se taj kanal mora otvoriti, da se mora otvoriti mogućnost komunikacije i plesača sa nastavnikom i djece sa nastavnikom i da se ta komunikacija mora poticati, da se djeci mora otvoriti kanal da jače i snažnije iskazuju svoje mišljenje. Jer ja danas kad gledam vlastitu djecu, ja ne želim prvenstveno da ona budu poslušna i šutljiva i disciplinirana. Ja želim da se zauzimaju za sebe, da budu cjelovite ličnosti. I to je taj dio koji u baletnom obrazovanju po meni nedostaje. Mi gledamo onaj finalni produkt, mi želimo vještog plesača koji može izvesti sve, ali mislim da trebamo gledati malo šire, da trebamo gledati osobu i da trebamo gledati tu nekakvu dobrobit i razvoj cjelovite osobe. Ne što osoba može dati baletu, nego što balet nekako i kako je može pomoći da se razvije kao cjelovita osoba. I ta mala promjena perspektive ne čini se možda velika, ali po meni je ključna. Dakle, to je ta ideja koja kad se promijeni, možemo onda na njoj graditi nešto novo i drugačije.
A na kojoj strani onda bude pojam demokracije? Na strani baletskih plesača, u toj interakciji između plesača ili studenta ili pedagoga, ili na drugoj strani? Gdje se to određuje, taj pojam demokracije? To je vrlo zanimljivo pitanje jer ti odnosi i u samom podučavanju, ali i u ovom nekakvom profesionalnom svijetu, zbog same prirode umjetnosti, koja je vrlo egzaktna, koja stalno treba, vama je stalno potrebno vođenje. Dakle, baletni plesač nikad u dvorani nije sam. On ne radi sam, odnosno tu i tamo kad se priprema za predstavu, ali uvijek je uz neku osobu. Uvijek je uz baletnog majstora, uvijek je uz pedagoga, uvijek je uz koreografa. Taj odnos je inicijalno asimetričan. Dakle, on na neki način nije demokratski, nego je asimetričan u smislu da je uvijek moć na neki način veća, skoncentrirana u liku pedagoga, koreografa ili baletnog majstora, ali je jako važno to ravnopravno dostojanstvo i način na koji se onda, dakle, odnosno što hoću reći, ta moć na neki način je u stvari iskazana kroz odgovornost te osobe koja vodi cijeli proces. Dakle, odgovornost za odnos je na neki način u rukama te osobe, pogotovo kada govorimo o školovanju mladih plesača. Dakle, upravo je taj nastavnik odgovoran za kvalitetu cijelog procesa. Tako da su tu ti kad govorite o demokraciji, ta asimetrija nas odmah vodi na neku drugu stranu, ali mislim da je to do prirode umjetnosti. Međutim, ako tu ubacimo taj pojam ravnopravnog dostojanstva, onda on na neki način pokriva tu asimetriju i pomaže taj cijeli odnos učiniti kvalitetnijim. A konkretno u ansamblu? Konkretno, recimo, pripremama na novu produkciju. Kakve su tu relacije u odnosu, drugi su odnosi dijete, mlad čovjek u školi i to, ali kad ulazimo u profesionalnu sferu, tamo su druge relacije. Da, drugi su odnosi i kažem, opet priroda posla određuje puno toga, odnosno priroda profesije, ali ja mislim da se i u toj sferi može na neki način umanjiti ili minimizirati ta nekakva, kako bih rekla, autoritarnost koja je prenešena i koja, ajmo uvijek bi rekli, koja je normalna. I da ako se otvori nekakav kanal komunikacijski, ako se prema plesačima naprosto odnosi sa uvažavanjem, uvažavajući njihove potrebe i ono kako se taj dan osjećaju. Ako ih se naprosto vidi kao osobe i ako se to sve ima na umu, da se onda cijeli proces može na neki način ublažiti. Ali da, na kraju krajeva oni će izvoditi one korake koje koreograf kaže i da, oni će na probi korigirati ono što im baletni majstor kaže, tako da ta asimetrija je vjerojatno prisutna. Koliko su bitni takvi ljudi u ansamblu? Da, recimo, neki ansambl ima takvog stručnjaka koji bi mogao na taj način da podupre rad u nekim ansamblima, jer koliko pratim, ne samo kod nas, pogotovo u inostranstvu, ima dosta primjera, u posljednje vrijeme pogotovo, kad se dešavaju različite čudne stvari. Mm-hmm. Znači, kako bi jedan takav pedagog mogao u nekom ansamblu da ima svoje mjesto kao, recimo, dodatna osoba, da podupre neki normalan rad, dobre odnose i sve to? Pa ja mislim da bi to je stvarno važno. Važno je imati
osobu koja je svjesna toga svega. Jer bitno je, često mi i instinktivno postupimo dobro, ali bitno je biti svjestan te cjeline. Pedagogija se načelno bavi i uvijek gleda cjelinu, dakle cijelu situaciju. I ako imate osobu koja je svjesna cjeline, koja je svjesna pojedinca unutar cjeline, koja je svjesna procesa, ona uvelike tu može pomoći, a pogotovo u ovakvoj situaciji u baletu koji se bavi tjelesnim praksama, dakle tu je pitanje tijela, pa je tu onda baletna estetika koja još dodatno komplicira cijelu stvar, pa je tu taj naš perfekcionizam, recimo to su izuzetno zanimljive teme, ta težnja savršenstvu koje ne postoji, a mi uvijek idemo ka tome i to uvijek znači da se plesači, dakle kao uvijek možeš biti bolji, ali istovremeno i nikad nisi dovoljno dobar. I zaista, ja mislim da je plesačima zaista potrebna određena što pedagoška, što psihološka potpora, jer to se na kraju krajeva pokazuje kao ključno. Vi često imate izvanredne izvođače koji ne pronalaze vlastito samopouzdanje ili u određenim trenucima se povuku u sebe i ne pokažu sav svoj puni potencijal upravo zbog tog nekog deficita koji se događa između ostalog i zbog toga što taj teror perfekcionizma nam uvijek visi nad glavom. I da, na kraju kad oni izađu na scenu, oni zaista moraju biti svi ko jedan. I uvijek je ta slika, to je ono što je bitno i po čemu se cijeni uspjeh. Evo i u Žizeli za 4 dana ja zaista želim da ansambl pleše unisono, ali želim ih prepoznavati unutar te cijele grupe kao individualce. I to je ono gdje se ja trudim pronaći njihov prostor. Želim da su mala, kompaktna zajednica koji podupiru jedni druge i koji na taj način stvaraju cjelinu. Jer nije niti to u stvari loša stvar. To što oni moraju plesati zajedno, to ne mora potirati njihovu individualnost ako se stvari tako postave. Tako da ima jedna lijepa ideja koja dolazi sa orkestrima, SOD orkestri, El Sistema orkestrima koji su u Venezueli, ako znate za to, gdje djeca koja su praktički na cesti dobivaju instrumente i sviraju u tim velikim orkestrima i tu pronalaze svoj identitet. I onda je osnivač tih orkestara rekao za orkestar, a ja bi mogla to primijeniti i na baletni ansambl, da je to jedinstvena zajednica u kojem usavršavajući sam sebe usavršavaš i cijelu svoju zajednicu. I to je ta nekakva pozitivna strana i tog nekog zajedničkog plesanja gdje oni svi rade zajedno i tako da, evo, možemo to i tako gledati, ne kao nekakav teror, nego kao nekakav opći napredak. Sve postaje jasnije i jasnije da tu ima puno nekih individualnih razgovora, individualnog rada i psihološkog rada i svega toga. A recimo u posljednje vrijeme jako su bile aktualne, moramo se nekako dotaknuti tog razdoblja tih zadnjih 2 godine, kad odjednom i balet i sve ostale umjetnosti na daskama nekako stale su, a sa druge strane trebalo je nastaviti radom, trebalo je održavati psihičku i fizičku kondiciju. Vidjela sam to i u našem ansamblu kako je to bilo, a zanima me baš kako si recimo ti pristupila tim situacijama. Sigurno je bilo nekih primjera koje bi nam mogla malo bliže predstaviti. Pa, to je stvarno bilo teško razdoblje. Ono još uvijek traje, ali početak je zaista bio šokantan jer mislim da niko od nas nije znao šta nas čeka. Balet je potpuno nekompatibilan sa pandemijom i sa svim normama socijalne distance i svim mjerama zaštite koje su uvedene. Mi smo u stalnom kontaktu, mi non stop dišemo zajedno, radimo zajedno, tako da je bilo istinski teško,
Na početku mi smo imali nekakav lockdown pa smo si pokušali pomoći, ja sam održavala neke Zoom klaseve, nekakav online, tu smo nešto pokušavali, ali opet sve je to bilo više zbog toga da opet osjetimo tu nekakvu zajednicu, da smo tu, da smo zajedno. I naprosto nadali smo se što prije izvući iz situacije koja nas je zatekla. Ja sam osobno utjehu opet našla u pisanju i opet sam pisala tekstove i o baletnoj školi i zato što mislim da je njima to bilo posebno zahtjevno. Ali opet s druge strane, isto u razgovoru sa kolegicama koje rade u školi, izašle su neke nove teme kroz taj cijeli period koje, neću reći baš benefit, i od njega puno je više negativnih stvari, ali opet dogodile su se fokusi na nešto možda što se iz toga može naučiti, ajmo tako reći. Mislim, iz svake situacije pa iz te se može nešto naučiti, pa se tako se može fokus više staviti na samostalnost učenika, jer su sad oni isto bili, svako je bio doma, pa je svako morao zapamtiti vježbe samostalno, pa su morali više raditi na sebi samostalno. A ta samostalnost je jednog dana za profesiju ključna. Međutim, ipak ću reći da je puno više bilo toga negativnog i zaista se nadam da idemo nekako prema kraju cijele te situacije i da ćemo se iščupati iz toga, jer bilo je teško. Jako je zanimljivo što si rekla da je bilo tu dijaloga između vas, između pedagoga, između učitelja, između tvojih prijateljica, kolegica. Kako znači naći neke nove metode ili kako pomoć i sve to. Zanimljivo. Zapravo mi smo se nekako usavršavali za neke nove situacije. To je jako važna stvar. Rekla si da pišeš i za druge medije, znači tu je časopis Kretanja, kojeg mislim da naša struka u Sloveniji dosta dobro poznaje. A tu su i online mediji, intervjui koje radiš i to je opet neka druga zanimacija. Šta stoji iza toga? Pa pišem za plesnu scenu, to je naš portal koji se bavi plesom. Pišem za časopis Kretanja, to je ono najaktualnije. Pa mislim za plesnu scenu to je drugačiji tip članaka koji je više ovako, da li je neki intervju, da li ako imam neku temu koja je tako aktualna, koja me zanima, o kojoj želim pisati, to je nekakav otvoreni prostor u kojem mogu zaista napisati sve ono što želim. Tu su se objavljivali neki radovi još iz ovih studentskih dana koji su bili zanimljivi. Tako da plesna scena pokriva, pa mislim kao uostalom i Kretanja, ali je to na jednoj drugoj razini, stvarno širok spektar tema, od povijesnih, od nekakvih eseja, od intervjua, od kritika predstava, tako da, eto, za mene izvrstan medij da se mogu u njemu izraziti, da mogu pisati. A Kretanja su za mene zaista jedna čast, jer sam tu pozvana na neki način u urednički tim i to je nešto, jedan novi opet prostor u kojem ponovno učim, jer ja sam tu zaista friška i zelena, ali strahovito zanimljiv i eto, jako sam sretna zbog toga i neizmjerno ponosna i tako. Hvala uredništvu Kretanja da su me pozvali. Ko bi sad bio taj, recimo, u polju pedagogije recimo u Europi ili u svijetu, da bi tebi bio cilj, recimo, dotaknuti taj... Ipak smo mi malo u zaostatku sa svijetom u tim stvarima nekako. A šta ti je nekakav ideal? Koji su ti ciljevi koje bih htjela dostići? Pa sad ciljevi. Ja sam negdje, kad sam bila pri kraju fakulteta, razmišljala o tome kako bi najviše voljela i raditi posao koji radim u kazalištu, jer moram reći da je to zaista posao koji obožavam, dakle rad s ljudima i sa velikom grupom ljudi, ja se tu stvarno dobro osjećam,
ali sam željela imati i tu mogućnosti i pisanja i raditi na nekim ozbiljnijim stvarima i možda i nekim znanstvenim radovima. I ne znam, ko da me neko čuo jer se upravo tako nekako stvari odigravaju, čak nekad imam i previše posla. Otvorio mi se prostor i na akademiji, pa sam sad kao bivša studentica došla i asistent sam trenutno na 2 kolegija i osmislila sam vlastiti kolegij plesna pedagogija. Jer sam htjela spojiti to polje plesa i pedagogije i napraviti od toga nekakvu jedinstvenu cjelinu, jer mislim da su to znanja koja su zaista ključna za buduće, dakle, nastavnike plesa. I to me neizmjerno veseli. Sad je semestar završio i sad čekam evaluacije studenata jer sam ih zamolila da na neki način se osvrnu na sve ono što smo prošli u kolegiju, jer će mi to biti dragocjena informacija za dalje. Tako da na neki način to što sam željela, to mi se i ostvarilo. A sad, hoću li ići negdje dalje, hoću li ići na još neku višu razinu što se tiče obrazovanja, ne mogu ovog trena reći. Ja ipak imam već i neke godine, pa sad procjenjujem šta mi se i isplati i za šta imam i snage, jer dosta sam tu se iscrpila na koncu konca. Bilo je to intenzivnih 6 godina mog života. Tako da, eto, super mi je, evo, ovako kako je, ja sam stvarno prezadovoljna i nekad dolaze teme i ja sam tu. I u stvari priželjkujem nekakvu harmoničnu situaciju i u kazalištu, da možemo normalno raditi, da možemo raditi predstave, da imamo zanimljive koreografe. To vas sve uvijek napuni energijom, to je uvijek, evo sada nam je tu Jose Martinez koji postavlja Giselle, predivan, zaista izuzetno mirna, staložena i draga osoba i nadam se da će premijera biti uspješna i njegova asistentica Ana Martin je tu. Tako da su to sve ljudi od kojih konstantno učim u svom poslu. Mislim, ti ćeš bolje. Naravno, odlaziš i pogledat neku predstavu i uživaš u tome, u gledalištu, je li tako? Apsolutno. Ja bi možda u naš razgovor i Natašu molila da ako ima još neko pitanje, što još nas dvije nismo razgovarale, da li možda nešto, Nataša? Pa puno toga ste rekle i baš je bilo super. Pa ne znam, možda ću nešto pokomentirati, ne znam, možda se porodi neko pitanje. Baš nisam mi nešto specijalno porodilo do sada, ali da mi se čini da bi se trebalo progovoriti o tome. Ali ja se osjećam nekako slično. Ja sam isto išla studirati posle plesanja, jer me isto vukla, ali mene više vukla teorija plesa nego pedagogija. I tu je moj interes. Ali osjećam se kako mi je to nešto blizu. Studirati i nadgrađivati jednu karijeru koja je bila već onako intenzivna, a onda ovaj studij je isto tako intenzivan. Tako da baš mi je super da plesači mogu i da hoće posle kad su završili sa praksom, da hoće i raditi nešto drugo. To mi je baš super. I nema puno toga. Ja bih voljela da je baš više ljudi više plesača koji se interesuje i rade i nešto drugo. Jer naše karijere su baš kratke.
Da. Kratke i slatke. Ja Ali da, ima još puno vremena otvorenog posle. To bi mi bilo baš super. Kako je sa ovim novim generacijama na vašem studiju? Pa hoću reći da stvarno se sve više kolega uključuje, ne samo u naš studij. Dakle, sad imamo kolegice koje su odabrale nešto sasvim drugo, jer ovaj online je otvorio mnoge mogućnosti i onda su krenule, neko je krenuo na management, kolega Petranović završava diplomaciju, tako da sve više imamo ljudi koji odlaze u različite smjerove i kako je taj naš studij 3 godine, dakle to je preddiplomski, onda ljudi na diplomski opet odlaze na različite strane i mislim da je to jako dobro, jer onda se sa tim nekakvim još, dakle, svi smo se tu negdje našli na baletnoj pedagogiji, ali onda svako ode još u nekom svom smjeru i opet donese nešto novo i na neki način mislim da se onako onda svi zajedno razvijamo. Ali baš sam oduševljena mlađim kolegicama koje još uvijek aktivno plešu i koje su se hrabro bacili u studij. Ja uvijek to podržavam i znam koliko im to znači i koliko ih to mijenja. Jer obrazovanje na kraju jest proces transformacije, tako da to je to. Da. Pa da, to je super. Baš, ja mislim da u Ljubljani nije baš toga puno, pogotovo ne između starijih plesača, ali mladi idu studirati jer nemaju prave budućnosti kao plesači. To je baš žalosno, ali tako je. Tako da je možda malo drugačije nego kod vas. Mislim da imamo tu dvije neke varijante, ajmo tako reći. Jedna je kada se ode u sasvim nešto drugo i kada se traži alternativna karijera jer baletna karijera je kratka. A druga varijanta je ova koja se tiče baš baletne pedagogije gdje u stvari na neki način onda to vraćamo profesiji i u principu mislim da se postavljaju nekakvi novi standardi. A to je recimo, ono što do sad nije bilo, ja ne znam kako je u Sloveniji, ali do sad nije obrazovanje nije bio uvjet za recimo posao u plesnim školama. Još uvijek nije, ali ja se nadam da će postati jer mislim da je to zaista ključno jer je taj cijeli proces podučavanja izuzetno osjetljiv i mislim da zaista su tu još neka znanja osim profesionalnih, osim onoga što smo stekli u profesionalnoj karijeri. Dakle, mislim da nije dovoljno samo znati plesati, nego moramo znati naravno i kako podučavati i svašta nešto o djetetu, o djetetovom razvoju i o krajnjem cilju tog cijelog procesa. Tako da u tom smislu kolege idu na dvije strane, ali interes je sve veći i veći i eto, ja se tome stvarno veselim. I evo, ako samo mogu reći, ove godine smo isto na našem studiju plesa, baš zbog online, baš zbog svega toga, ajmo reći ove 2 godine koje su nam bile toliko teške, ali kako su se stvorile te neke mogućnosti, onda su kolegice koje nisu iz Zagreba dobili mogućnost pristupiti studiju i to je sad cijela jedna generacija koja de facto studira online, dođu u Zagreb na neke intenzive za stvari koje se moraju odraditi kontaktno, ali sve ostalo što mogu slušaju online, što znači da se otvorila mogućnost i za druge gradove, i za Split, i za Rijeku, i za kolegice koje ne žive u Zagrebu, jer to je redovni studij, to nije vanredni, nego redovni studij, ali evo, to je sad nova mogućnost koja je iskorištena i to je sad opet na neki način prva generacija u takvim okolnostima, što je naravno jako uzbudljivo. Da, super je to, da. Sad imamo i Tomaža, možda će i on nešto da nam kaže. Za pod kraj, možda još neko pitanje, Tomaš, za Mihaelu. Unmute, Tomaš. Unmutat se moraš, veš? Hvala, Nataša.
hoću nešto pitati. Evo, ja ću prvo reći, ja mislim da svaki plesač ima budućnost za vreme dok radi aktivnu plesnu karijeru. To sigurno. Ja mislim da se svi slažemo da je ta karijera dosta kratka, ali je i divna. Pa ću te, Miki, nešto pitati. Divna si, to ću ti reći odmah. Daj mi reci, šta je tvoje mišljenje o tome, u koju smjer bi trebao plesač ići kad vidi da je u stvari kraj njegovom karijerom, njegovom plesačevom? Da. Znači ti plešeš, onda odjednom shvatiš da sad su došle godine kad trebaš prestati. Znači šta bi plesač trebao napraviti? Jer to još uvijek nisu godine u kojima bi trebao ići u mirovinu, nego imaš još ovako ispred sebe skoro čitav život. Pa Tomaš, to je jako teško pitanje, zato što je vezano uz individualno. I ja mislim da nema jedan recept za sve. Ali nekako bi trebalo gledati uvijek u skladu sa interesima ljudi. Netko može ići studirati, ali netko i ne može. Pa zato ne mislim da se to mora, kako bi rekla, da je to sad nekakva, sad svi idemo studirati. Ide onaj kog to zanima i ko to može uopće proći kroz taj proces, a neko drugi će možda naći nešto drugo. Mislim, kazalište je jedan ogroman organizam u kojem zaista mislim da se mogu pronaći, da se ljudi sa različitim interesima mogu ostvariti i na nekim drugim mjestima. Ako za to postoji ideja i nekakva ideja razvoja i plan nekakav, mislim da se onda, da bi se tako neke stvari možda mogle premostiti. Ali ja nemam savjet, ja znam što sam ja učinila, jer sam, između ostalog, nisam željela biti i plesač koji više ne može plesati. To isto onako, nije baš lijepo za mene bilo, tako da sam stvarno htjela napraviti nešto, ajmo reći, korisno. To je bila moja neka motivacija. Hvala, i to je jako divno čuti od tebe, koja si bila doista divna balerina, pa balerina sa jednom jako velikom umjetničkom osobnostom, koja bi mogla u stvari... balerina, Tomaš, ona je još dobro, balerina. ali Niki je išla ipak studirati pedagogiju i tako. Mogla bi još uvijek plesati svega i svašta, naročito role koje su sad za tebe i tako. Ali ja mislim, naročito plesači kad dođu do granice, kad znaju sad su došle moje godine kad trebam prestati, šta ću raditi sad? I jako mi se sviđa to što si rekla, da po jednoj strani trebali bi se ostvariti uvjeti da bi mogli ljudi nastaviti na nekim drugim poslovama unutar kazališta, ali ipak imamo tu i sad pedagogiju, imamo i druge smjere u kojima bi trebali u stvari plesači sa iskustvom, koji su postigli iskustvo na sceni i tako dalje, radi dalje. Ja mislim da je to problem kojim se baš u Sloveniji se sad jako bavimo, kako bi u stvari plesač ostao plesač i ostao u polju baletske umjetnosti. To je zanimljivo pitanje u svakom slučaju i mi isto neke slične razgovore i teme, ali da, ako nađete odgovor, javite mi. Znači, svi smo na istome. Otprilike mislim da. Niki, puno ti hvala. Hvala vama što Divna ste me pozvali. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i evo, baš sam uživala. I mi isto, uživali smo. Hvala puno. Hvala Mihaela, bio nam je super prvi susret. Ja se nadam da kad dođem u Zagreb da ćemo se sresti. Ja se nadam da se vidimo. Da. I da bude još više tih radova koje ćemo moći čitati i da možda nađemo neku drugu temu, još specijalniju, pa da se sretnemo opet online. Može, dapače, sve vam javim, sve ćete znati i nadam se da se vidimo u Zagrebu ili u Ljubljani. Puno hvala vsem. Hvala. Ki ste spremljali ta pogovor, Tomažu, Nataši, Mihaeli še enkrat
in seveda lahko noč in se vidimo drugič. Ja, adijo. Adijo.